Nick. Kanang Nay ko kuan ba pasahero ba? Pahato dito kuan. Ano? Sitio Bulbulon. Sitio Bulbulon lagi. Ana lagi ko katuon ka ba ana sitio Bulbulon? Ha? Katuon ka na? Ako pun sa ilihan ko no. Ilihan sakop. Kuha. Kuha mo katuon? Bang kuno diri adi ang sitio Bulbulon asa ka nalapit. Ako pra mo kuno nasilihan ko no sitio Bulbulon. Asa din nalapitan ng sitio? Ha? Oo, kadundong ko ang sitio Bulbulon niwa. So kasi ate ka rin, tindahan ba? Oh no! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Te, nagabang na ko ibang nanginangutan na ba? Ano? Katuod ka ba kung ng asa na dapit ng sitio Bulbulon? Bulbulon? Sitio Bulbulon ba? Wala. Sakop silihan. Wala. Pilihan ko na sakop silihan. Sitio Bulbulon na ako. Nabay sitio ng ilihan? Ayos ba? Wa kay diri ada. Una ako no diri sa ilihan, sakop ko na sila sitio Bulbulon. Wa man sila katultol diri. Asa ka na dapit ng sitio? Ha? Ada dina? Dito dina. Una na lang, may busy na. Magaling kang kupal Wa ka. siya katuod diri ay asa na sitio Bulbulon. Pero driver ko diri wapod. Sa may driver sa tricycle, suito man dyan ni wapod sila katuod ug asa na sitio Bulbulon. Di ba taga diri man ano? Wa ka kuan ng sitio Bulbulon dun. Wala dun. Oh, tuwa ka dun din sa sitio. Naon sa din. Naara. Mama na. Sitio Bulbulon. Gidodara di kuning sitio Bulbulon guys. Sabi ka tultulon na yun na ako na diri sa kapong sinihan sitio Bulbulon. Sabi ay ato na lang lain ta ato pangutana ka dito kay wapod niya wapod balik ko agad ni katuol yan yung sitio Bulbulon.